Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadia kumpamanaya maka panggulalan na sa iri nagagaw na pananadam. Apa kebubala-bala siya na sumanaw salam naman akalilinta din nakapipi aginyo na madasadasagyan na so kapapumagunga sangka iya patapungam panguranaw. Nadia kan di kukurmatan nadia kan di prida di langke kormatan bis adi na naso tanggungan nami na sulutan sa bunga kormatan nawa nadia kan nama sara kormatan na bisa ko kay pumagulaw lang ko kunin ang nasang ko na laginding uswara ko nataro to panakaw na sulita di kang ginawa isang kaya yang idaranaw kaya mata na benaran na udah sok ini buluga kaya pantuning ako panimbang minumbo dito magenduga ko ranaw nagusura gata tumitelo migisa ko patapi agadidan na maragar no bumasara nga ni panimbang ada lagi kakasar saka tinapi akan udara kan sumano salamat na manakalilinta di sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah beningan anak dewi guru mata sarang na awat penang sapang hanya di mata tabu tetaku maragunne so
nuna anak siana nu tau benih uman deging mangapa geriakan kabesaran debeu isini sipani apa dina sama paru kita ona mati di mana nana di komare sadeu ayamang apinya bentai ada taraki dunia oh mi ya oh naso no tangin sadu kurematan ye nana suanu nasi kurematan nebis yang ambung arinau kuda toa magenduge ika kasar serano piang inuna anak asara di mapaya benian mandiri yang ada apa idin soma nama tedeman sadio berada mambu benar apa inu mata tabu bakir suna benda toa kalim panglai panginuna anak nakakagi sisulutan anade oto mana yapa gere yoda aride inandewa sasari dirakai tanona guso piana kuntai manan matai desulutan nada di kanu pemana kewe ani beripang ngara arenden karena kata waktu sekanuna sekami benar serai sewi genau benar bede nadia wisata notae wareng inadu mangatae kominu satiku 1000 nengko
sisadeun mangapa geriakeun sakabesaran nu deuleuh sadeuk ngaeuieun